Konoyev. Salmak 88. Koylardan medal tavanıp başladı. Саламатсыздар, Ысык-Көл онлайн YouTube kanalının катталуучулары. Бүгүн 25 февраль Каракол шаары Арашан асыл тукум койлорунун Ысык-Көл области боюнча сынагы болуп жатат. Ошонун чаккан обзорун аз көргөзүп бермекчибиз. Андыктан бизден болуп, биздин каналга катталып, лайк басып, сунуштарыңыздарды комментарийлерге жазсаңыздар болот. Анда эмесе кеттик эле чет-четинен көргөзө берели. Бул жакта вольерлерде өзүнүн очередин, иретин күтүп, конкурсту алдында даярданып турган кочкор койлорлор, козулар. Сынакка өз Арашан койлорун Ысык-Көл боюнча 5 районундан тең, андан тышкары Каракол шаарынан да көп Арашан койлорунун сүйүүчүлөрү келип, сынакка катышып, андан тышкары каалоочулар келип көрүп жаткан кези бул жакта өз иреттерин күтүп турушат. Бул жактан киришет, ары боюн, весин, салмагын тартып, ошого жараша конкурс өтүп. Конкурска катышып жатышат. Бизе ары барып, азыр сынактын өзүн көрөлү. Boy 76. Salmak 76. Boy 86. Şaşmağılı, şaşmayın. Geçmeye kalmayalım, çataş. Aksu, Ölçen Atkan, Bozbulun ayından, Alamanov Murat. Dişin karadarı mı? Çiftler. Boy 84 çarım. Boy 84 çarım. Salmak 101. Salmak 101. Ölçen Atkan Bayırbaş. Konoyev. Boyu 83. Medaller tam. Klitschko. Salamon. Salmak 88. Koylardan medal tavanıp başladı. 83. Şaşmayın, cidden. Jüriler geçmeye kalodan. Şaşmayın. Bölbaşı'nın ikinci koşusu. Boyu 80. Konoyev tuku. İkinci koşusu. Konoyev'in ikinci koşusu. Boyu 80. 79. 69. Salmak 69. Aksu'dan Derkenbayev Akılbek. Atratlı ayından. Klitschko tam. Boyu 85 çarım. Akılbek. Boy 85 çarım. Salmak 80. Salmak 80. Ölçen Atkan, Karakol, Nurbek, Klitschko, Ronin. Boyu. Boyu 87. Salmak.
...85. Salmak 85. Giyin kızım o kara. Karakol Sultanov Nurbek. Sultanov Nurbek. Oyun. ...83 boyun 83 yarım. Salmak 98. Igor Çanokan Karakovşar'dan Egembergenov. Boy 84. Boy 84. Salmak 88. Salmak 88. Ölçeni atkan Kıtay ayından Marat. Boy 81 yarım. Boy 81 yarım. Salmak 69. Gel tamam. Duyşun Şamil. Şamil dep жазасыздар. Кличка Малыш. Şamil. Кличка Малыш. Boyu. Boyu 85. Boyu 85. Salmak 88. Salmak 88. İyi. Süleymanov Talat. Girgorov Talat. Süleymanov Talat. Boyun 85. Salmak 88. Kiliçka joğun, Kiliçka joğun aytmayım. Kiliçka varını aytayım. He gel yine. Çıldır. Karakol şehrinden Murayev Ruslan. Murayev Ruslan. Boyu. Boyu 91. Kol çağlar olsun doğanlar. Boyu 91. Salmak. %13. Salmak 113. Titanik'te en koç kordum mallar iken. İkinci koçsu. Boyu 92 yarım. İkinci koçsu. Ha bunu içki bulumdan eken. Geçmiştir. İçki bulumdan Abulov Salamat eken. Abulov Salamat. Salmak 104. Kaç oldu? 114 Tamam. Böyle oturup atkan. Kudaybergenov. Кличка Светлый. Кличка Светлый. Кудайбердиев. Boyu 83.
Salmak 88. Kızılsu Mahmutov Mahmut Mahsutov Mahmut Sahura Klichka Sahurkin boyu 80 oldu. Boyu 80 oldu. Salmak 63. Jüriler aytıp koyup turguzlar. Geçmey etsak şaşmagıla dep koyup turlar. Tak bolsun, tak çak. İyi. Alımcanov. Karakoşar'dan Alımcanov. Klişka Tayfun. Boyu 84. Boyu 84. Salmak 73. Talondu birinci vergile. Karakol şehrinden ölçeni atkan Nurakunov Klişka Şumkar deydi. Nurakunov Klişka Şumkar boyu 85 yarım. Salmak 99 98 salmak 98 dişin kara ola pozitif tüp ölçeğini atkan Ömür Aliyev talant Klişka Arkar boyu 91 salmak 108 salmak 108 spor oladan tuz almak turanda 108 o jigitler hemen joldan gelgiçe 3-4 kilogram salmak taşlaydı. Oyunlarda qanday tursa. Kiyigim o tegizçilden boyu 84 Sartbayev Moğu. Sartbayev boyu 84 salmak. Salmağı da 84. Kiyigi Pristan'dan Turgayev Klişka Yaşka deydi. Klişka Yaşka, Kaymanatı Yaşka, Pristan'dan Turgayev, boyu 85. Boyu 85, salmak. Salmak 80. Ölçeni atkan Karakoşal'dan Niyazov Klişka Şiroki boy 88 boy 88 salmak kaç oldu Haybek salmak 80 ikinci koşusu Niyazov'dan ikinci koşusu boyu 81 carım. İkinci koşusu boyu 81 carım. Salmak 85.
Talondu golga karmap kelgiler. Tatışçılar talondu golga karmap kelgiler. Talondan eken. Tüprayın Dolanay'ından. Berdaliyev. Boyu 87. Berdaliyev, boyu 87. Salmak. %1. Salmak %1. Cidile. İkinci koşu. Şunda ikinci koşu. Salmak 93. Şaşma. Жария катары айтып кетели, эгер Ысык Көл облусу боюнча 91. ушундай ар кандай спорт оюндары, ат чабыш, көкбөрү жана башка оюндар же жаңы башка мараке мероприятиялар болуп калса, бизге төмөнкү номерге чалып айтып койсоңуздар болот. Андан тышкары, эгер биздин YouTube каналыбызга жарнама берем десеңиздер, мал жандык сатабыз деп, үй сатабыз, автоунаа сатабыз, жер тилке сатабыз десеңиздер, төмөнкү номерге чалып койсоңуздар болот. Кызматташууга ар дайым даярбыз. Boyu 77. Кыскача обзор ушундай болду. Бүгүн 25 февраль Ысык Көл областындагы Карашоң койлордун сүйүүчүлөр выставкасы болуп жатат. Boyu 87. Ирсира четинен бияқта да вольерлерде турат. Boyu 87 жарым салмагы. Ойнолот. Ушул жакта көргөзөлүү дагы ошондон ары. Я уже на продажу. Көңүл буруп видеону аягына көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Сиздердин менен Ысык Көл онлайн YouTube каналы болду. Андыктан биздин баракчага катталып, лайк басып, сунуштарыңыздарды комментарийлерге жазсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар. Ушун менен